Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ay napitong kanibusanan sa matantil upog. Pagkalma tirik nam siya nang nagsardengan dagiday aputaw. Ang pinatay dan sa matan. Sapay lang nagkimkimat kinagurgurood. Ay, saan akanal buong tipaltog dayjay? Ken saan mo't akimat ken guruaw? No, saan kanal buong saan akimat kinagurgurood. Anya nga raod. Ay, yak ambaw. Saan ko mailawlawag? Uno, nang rugi mo tan nga agtinag dagiti bituan kat maungaw tayawn. Ay, agkalma ka kadilaang siya nang. Ay, nuan niya laditan ti mapampanunot mo. Ay, kasano na ito yan, pitaw. Gitaam, nagsilaw ti kwarto ni Samara, nakadlaw saan. Ay, apaya kasano dya agnerbyos kadagati ang mapaspasamak. Sadyak pa'y kayat ti matay. Ay, saan ka pa'y amatay? Anya ayaday ta apampanulutam. Ay na, Diyos ko. Mabitlaan, tayo nakasarita ni Samara. Ay, kasyan na kami kumaapo. Saan ko pa yan ay papas ti pungtot ko? Numabalik. Patay amin at tao dito'y alugar. Bigat lang. Agsarita kami kanikuma. Numaduktalak nga adda pa kay naigan na itipan nakasibsag ti pinarnuay kong apoy. Agkubot kami. Kitaag no asino tinabilbilag kada kami. Salbag kayo! Rabi lang aruden! Makaringkor kayo, Peleng! Salbag kayo! Hoy! Apa yang makaringkor kayo? Siriring pelagayam ni Pos Crisante! Ket nangag na kayo! Mangiram-raman kayo! Ambok no kinot ini binoti tukaw ko boss. Naging kinot kayam. Anya naging kinad kay pagpagamat, di mo? Kaslajak nadlaw naging kinad salpag ka, dilay pagpagama. Hoy! Amangan no partak yung lalay ta? Man boss, naging kinot. Amangan no aday gante. Aday gante iti asidag. Anya aging ginat ti bagbagayo. Isardeng yun ti aginom. Pwedeng kayo maturukan. Hala, panaw! Kalpasan ti panagpanway ni Herodias kada itinat na nag-aaban at ilawan. Patkit nga do ti nakakita ina. San na pa'y anay papas ti pungtot na. At tapom ka di nga iso ti aking gapwanan iti pan nakadayag ti daga. Wani na. Kasta ti kinabilig na. Wan. Adda tayo di ti lobong. Nabilag ni Herodias ket madlaw ti daga ti kuryente ti bilag na. Nakabutbut nga ro nakalaban ni Herodias. Nagbalinan ang nakadakdakas. San amaming kadayjay? Aging gay ti san na maibalas ti pan nakalapad ti aramidin na kumaidirabi. At mabali na dumteng to ti panawan nga agsarang ti bilag mi. Siyak ti mangsango kin ni Herodias. Lapdak dan niya manadakas apanggat na. Page 3 baba. Hindi pa'y larabigay makayat ni Crisante mas makasarita ni Herodias. Engam sana nadanon datirong iti balay na. Nagapo ka kadimanan iti balay ni Crisante? Kasta ngagpaiso kumar.
Sandaan nakasarita ni Herodias si Dirabi. Gapoy tinaramid na. Ay ngam daytoy tinaskan na mamuam. Panggap damanan tiag truso. Ina, Kayat ni Herodias ti makibiyang. dakas lagi di pangpanggapan ni Herodias. Mabalin nga usarin na tibilag na. Tapno awan ti makalapad kadag ti pasurot ni Crisante ngagpukan ni kayo. Lakit di kumar. Talaga ngagpinadasan ti bilag mi. Agsin no pangat kami. Ay ngam santo nga tamas daw ni Crisante kan dagiti pasurot na. No maimatangan dati bilag ni Herodias. Dakas ni Crisante. Agum. Pabor ken Herodias teta. Kumar? Kasla makikita kon. Nakabutbutan dagiti mabalin ang mapasama. Ay, naladaw ka na karieng. Ay, nakasingising gaya mong jainay. Takasanaw. Nalabasan natin nga trabe hindi naturog ka. Ay, kumusta kan? Di, apay ako mustaan dak. Ay, bayam nga rodan a panunutan. No san mon amalagip pay. Ay, Nagundaglakit din day ta sinaay mau. nagaduan na pasabak kiti Rabi eh. Mas natagtaga-inop ko pa'y. Diyak man ang nagawidan, tiyang panunot. Pagkalmaam kumalaang tiriknam. Saan nga arami tinamarswa dagitoy ang mapaspasamak. Parnoy daytoy dagiti gamat ti sa iraw. Ay, sigod nga naulimok ti lugar tayo. Nanumo ti pagbiyagan tayo ditoy. Naragsak tayo. Mapnat tayo no anya ti adda. Duan yaman ti kapuna dagitoy ang mapaspasamak. Sapay kuma. Tada pagpatinggaan na. Saan tayo apaabak itibutang tayo. Kat situturad tayo kuma amang sarangat kadagitoy apagtang. Diyak baliklikaan ti agbuteng. Saan mo nga ituloy no anyaman ti pampanunutom sanag. Saan ka nga agpanunot kadagiti banag amang pakapoy itinakemaw. Saan akong nagpalpalikaw, kumar? Sikatin ang lapad kanyak idirabi, saan ka di? Apay akayat mo apuuran ti kabalbalayan. Anya ka diti basol lakin ka. Basol da. No apay nga dada dito lubong. Isot na kay karyan daday ito alubong. San mo asingaon ida? Di kayat ko amaamuan. Si kakadi a talaga, tinanglapad kanya. Bueno, ada sa bali a puwersa. Sa bali a pwersa. Malagip ko, di jay napintas a balasang. Anakirangat kanyak sa nagbalin a bakal. Iso day jay lagit di ti bruha. Rodea. Saan aya, asikati higante? Kan napunar akad kadwat ti baket amang laplapet kadagiti pasurot ni Crisante nga troso. Agkadwa kayo iti tayo abruha, saan ka di? Dandani inal daw diti kalapaw. Nakita mo daya bro ha? Ada sa bani abilag tayo abruha. Ngam saan kong ipalubos akabailanak. Ado dagiti nangangato ang managdakdakas. Gapo iti kinaagom da. San mo kuman adigdigan pahay? Dahito iti may bagakan ka, kumar. Maungaw to amin at tao. San kanto ngagbaligi, Herodias? San nakamalaptan, kumar? Gaputan o busor na. Agbalin mo't akabusor ko. Dagiti na asidagkan ka. Nalawag abalag da diyay ngimbaga ni Herodias. Ni Samara kan dagiti dadakkel na laki diti pagbagana. San ka nagbaligi? Nanyaman ti dakas apang panggapam.
boss. Kalpasan ti pa nagrarangat tayo kadagiti pasurot ni Agoy. Anya ti sumaruno nga aramiden tayo. Jakpay lang kaya't ang mapagsaritaan dayta. Makapungtutak ken Agoy. Ang mga numapapatay ko ida. Sige boss. Agur uray kami ti anyaman na bilin nyo. Nung ibagayo arautan mi ida, iti paglemlem manganda rautan mi. Saan nyo akabailan ida? Ha? Teritoryo dati tao. Saan nyo ang maparmak ida? Boss, No saan nga umay ni Herodias inton madamdamatirong? Kayo manan kitaan iti balay na. uray mapan kamitan boss. Urayan nyo pa'y labit. Wan boss. Kino saan na nga ipalagip? Diyo ibagbaga anapan kayo iti balay ko. Apag nanaudan na. Nalawag. Wan boss. Nabayag nagbayson na jak imay ditoy ama pitong. Nalawag gaya man tinagapasan. Ay, wan kumar. Anya ti sumaruno ngay mulayo? Ay, mais siguro. Uno balataw. Kumporme, no anya ti mabalin. Nga itukit aging gay ti panagtutudo manad. Awan ka di tinadlaw mo, iti rabi eh. Adda. Nagkimkimat ken naggurood idrabi. Ay, saan akimat kan guro dagitay kumar. Dat lang tinapasamak idirabe eh. Ay, ang mga nuangol ti ipartaan na dayjay. Angol? Anya ti kay tasawon dayta? Ay, epidemya. Kung kunaman dagiti nakaadal a kalugaran ditoy. Dayta, ti pagbutbut nga ni Sanang. Ang mga numaungaw kanu aminain. Nangag ko, tinagsarsaritaan dagiti pasurot mo, Crisante. Ada ka nung tat-atlag anapasamak, idirabi. Nagginginod ka no? Malagip ko man gaya. Nabaybay am sakit din, ipanagtroso yo. Ado ti sabali nga inasikasok. Imawag na kiti customer ko. Iso pasalugak manan datirong iti bantay. Amangan numabalin ko ti sumurot. Malagip ko tinapasamak iti kimuyog ka kanya. Santo na mapasamak pa'y dayjay, Crisante. No kadwaon dagiti pasurot mo, kumuyog akan ka. Anya ti among, no makatulong mo. Ay, nagkita kayo gaya makin ko mariday talon. Inawis mo kumaan dito yung balay ang mga daw. Eh, ang magando adda pa lang napatag, apapanan na. Nung nagsaritaan nyo ka dito na pasabak idirabi ay. Ay, naimatangan na kanumot dagiti dat-datlag abanag, ang nagparang iti tangatang idirabi. Naibagak pa'y, nga amangando partaan dayjay ti angol. Ay, susapo nakabot-butang Ay. dito ngay bagbagam. Ay, doan yakit diti nakailaw anak anang ibagakin ka. Ay, madanagan ka man ay. Ay, ibabawi pa ilang no day tamo tatalaga ti pagtungpalan na. Ay, agkasaronon, dagiti didigrama paspasama. Malala, bayamon. Santa malangan apagsaritaan dayta. Agluto kalatan iti pangaldawan ta. Dain nakman kasarita ni Tasyaw, maipanggap iti napasamak idirabi ay. Nakabatog ako iti mangliwang-liwang. Anakas asul ataa. Saan na kasi tay? Analabsak dagiti datakkel ng isla. Anya day? Kasla nang nangagkon kini Crisante. Barko iawag iti dayta. Kanda jay pay. Ang kasla sa balik ay ang barko.
Andiya ka mo. No pakigubat, win no. Anya day chay abar ko. Anya nga tanong. Ang agad tayo talaunay. Kasano nga ron? Anya tinasaya at nga aramitak. Mang panunotag. Masapol nga damanan mapasamak adidikra. Kat dito'y pa'y mangliwang-liwang at aaw. Agsagana kayo, Tirong. Sumangat tayo di bantay si Minublan. Tapno ituloy tayo tagtroso. At dadagit yun na pati kagadwa tayo ichay, boss. Hintay nga ron tulungan ida. Kadwa tayo ni Rodea. Ha? Sumurot ni Rodea kada tayo, boss. Ada ka di problema iti dayta? Nangamsak bay na. Ada pa aramidan tayo. Jak ipalubos ang maunaan na tayo dagiti pirata. Boss. Anya ti pagmulanglangam. Boss. Ado ka di pay dagiti nabati a dinamita. Adupay, boss. Naimbag, tadyak intad amin kan agoy. Nukas pangarigan, aramatan tayo dagiti dinamita, kadagijay a pirata. Naggapuha kiti balay ni Crisante apag nanaudan ni Herodias nga mawan ni Jay. Amangan no da iti balay ni Crisante. Napanak nagpaliiwi Jay. Naggapu Jayan. Agatapak nga damanan madi nga aramidan na. Kumar. Sa pulag ni Herodias, nasken alapdak niya manapanggap na nga aramidan. Adda ako iti kapunday dudakkel a pampasahero a barko. Mas da, dagiti nakakita iti lugan ko. Ngamatay kayo amin ita. Mabali na jak mayaw awan ti kapitan day ta a barko. Tapno makidin nung par iti day chay a barko. Ngam adda na panunot ko nga aramitan. Anya day chay? Lugan ilaw ang. Ni kuman nga taday ta. Sinurot nak! Herodias, anya man dito kan aramidam? Ni kumar ka talaga. Kaya't nakalapdan. Ngam saan nakamalapdan? Itan? Saan anak kadanon iti dayjay abar ko timpugsok na apoy? Pintak iti lawan. Aramid lakit di dayto ni kumar. Saan ka nagbaliki titak sa panggap mo, Herodias? Kalabaan nak. Talaga ka di akayat mo kang kabusor ta. Maminsan pa'y alapdan nak. Matay amin dagiti nakalugan iti day tabar ko. Dags ka talaga. Kaya't mo amatay amin ang naglugan iti dayjay abar ko. Nung nagbaliki ka, anang ibatanon kuma iti apoy. Bumtak ti barko. Kat may budlang amin na kargana a gasolina. Awan bibiyang ko. Sakbay ang mauna anak. Daytoy ti paraken ka kumar. Herodias, sumarteng ka. Saan nakamalaptan? Nubalsan nak. Ti barko iti babaag ti pakay tamaan iso aday ti manag. Herodias! Ti mama amin iti barko ti impugsok nga apoy. Umapapoyan ti barko. Sanan nga amo ti turungan na. Agpangato ak. Ang mga numay ramraman nga umapoy ti lugan ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Insiwatan tilugan ni Rojas. Kalpasan a pinanggapnak a padamkisan. Nedung parang ti barko anak karga iti langis. Ti pampasahero a barko. Agtatapwakan dagiti daduma a pasaheros. Nakakasida. Anya ti aramidak. Anya ti may tulong ko. Tayjay. Anya ti aramidak. Agsakit ti ulo ka. Aglikay kan titulungan ko. San amabalin amay tapwakak iti tao. Itapay amariknak ti kastoy apa nagsakit ti ulo. Kasladyak na po tati sa sagpet mo, Pitog. Naggapgapwam aya. Impakadakmet ken ka itay ama panak bit ijay bangkag. Napanak, nagparaspas iti maes, ngay pakan kadag iti baka kenwang. Agayab. Jakmut malagi po in. Anya ka di ti mapaspasamak ken ka. Kasla mapukpukaw mo ti panunot mo. Saan mo't Anya ka di ti pakariribukam. Amangan no adamanen na damag mo, apag nernerbiyosam, Awan. Gamdag iti agdama ang mapaspasamak kas kadag iti datdat lagabanag anag parang iti lawang iti rabe iti pampanunutek. Jakman amaw, do apay adito'y pay naselsel nga away tayaw. Malagip ko laang ti agdidin namag, idi adat-datlag nga apoy. Amangan no karaman dagituyan ang mapaspasamak, Pitog. Nitirong ti pinukkawak kitay dalmas. Apay asikatim masidag? Nakapanaw dan kendogas, boss. Napanda hinala ti daddo mga armas ken dinamita. Si kalat nga rodan ti kasaritak. Agsaga na kayo anaimbag. Sakbay asumang at tayo iji bantay si Minoblan. Datayon ti mang batok iti gamang iti lansad ti tao. Kasalon, nulapdan na tayo dagiti pirata. Salbag ka. Mabutong ka? Boss, Nagkidawak iti tulong kanin Ninong Gonzalo. Dagiti baon na apasurot na ti makam mo amang wanawan iti tao. Ibusan tayo dagiti pirata, nulapdan da tayo. Amok akalpasan din na pasamak iti tao. Ituloy ni Kumar ti mangsapul kanya. Mabalin, abinirok nak iti balay ni Cresante apag nanaidag. Kat itay di nak makita. Naghahatap nga damanan inaramid ko. Iso asin napul nak iti lawa. Nabayag ka din, Rodea. Saan pa unay? Nabaybayag ti panakisarita kadag iti pasurot mo di tarwar. Kasla, ada sagsaganaan niyo. Sakbay sumangat kami iti bantay si Minoblan. Ibaon ko dagiti taok iti taaw amang batok iti gamang. Saan mo kadi? Ako yugan ida? Kuyogak ida. Ngam sa anak asumurot amang batok iti taaw. Saan mo sa akabisado ti aglangoy? Ha? Mabalin ti sumuro. Kaya ko ti aglangoy-langoy iti taaw. Kasla agpiknik tayo nga rod iti baybay. O sige, agpaisaganak kadagiti taok iti mabalin tayo abalunan. Tumulong akon, Cresante. Uray umiyan akon, dito'y balay mo. Anya? Apay akas na ti panangkitam kanyak. Di mo kadi kayat nga umiyanak dito'y balay mo? Awan ti problema iti dayta. Ado ti bakan ti akwarto. Baonek ti katulong amang dalos iti kalawan akwarto apagturugam. Mabalin mo? Dito'y so palatan ti pagturuga? Saan, Rodea? Kababain kan ka. Kakaiso na akayat mo ti umyan dito'y balay. Masapol asa nga ilyan ka. Amok asan pa'y lang akayat ni Herojas dagparang kanya. Nagsubli akit ti pagnanaidan na.
Nga mao ni Jay. Amangan no adda iti balay ni Crisante. Niliwa. Kasapulak ti tulong na. Ngam amangan no adda iti bantay. Sa nabalin. Baybay akpay lang ni Rojas. Addan to sa balay panagsangami. Nakamamus timpo nga dadyang inaramit na. At umanan tinatay. Pagdidinamagan man ng daya na pasamak iti tao. Itayak pa nga kururay kini Samara. Dandaningatan rumara. Kung kaya, ni Crisante, winodag di pasurot na. Sandangatan, asok-sukunan ni Samara. Manong Komar! Si Kawit Kayam! Ala, napagbidutan ka si Kani Crisante. At dalakat nga ro na nagtibay, wa? Adda ka di pagkakaingasan may kini Crisante? Nataytayag ni Crisante. Ngam dakdak ka di bagi. Mabit lang. Kasla madandanakan ka. Kuwa nga rod, Manong Komar. Tinaipadamag iti telebisyon itay. Adda na kaamama sa napasamak iti taaw. Dinumpar ka no ti barko a nagkarga iti langis ti maysa a barko a pampasahero. Adda maysan saa naalaw da. Nakalasat. Kat maysa kanumot karkar na alugan iti lawang. Ti akin kapuanan iti amin. Anya? Abangan na siya ti mapapasok lang. Bis ni Herojas. Ay, nanggag ko ti nagsarsaritaan da kumarkan sa marapitong. Adda ka no nagdinong parabar ko iti taaw. Ay, anya madanday ta anak pasamak. Talaga nakabutbutungan dagiti mapaspasamak. Saan mo't laangan nga agpating ka dagiti didigra. Kat ayan nga rodo ni Komar. Uray ni Samara kat awan pa'y mat. Adak ditoy, nagsukataklaan. Nagawi doon ni Manong Komar. Saan ka din nagpakpakada ni Komar kada kayo? Ay, siyak lang kinagpakadaan na. Saan damot ang nagkita kang tatang mo? Ay, adaan aramidak ijay likod itay. Anya dayjay na istorya ni Nanang Mau. Umap apoy ka no ti barko ang nagkarga iti langis, anang dungpar iti pampasahero a barko, tatang. Nagadu ka no ti karga dadya a barko. Sa naibulang iti taaw ti langis. Ay, sus ako. sa dino tinakapasamakan na dayta. Kwa tatang, iti akin abagatan apaset ti pagilian. Nagbautan ka no ti Visayas ken Mindanao. Awan ka no pulos isla iti dayjay apaset ti taaw, tatang. Ay, Diyos ama nang nga ase. Kaasimat dagiti biktima. Saan ang napakadaan ni Crisante kan dagiti pasurot na ti papanaw ko? Nakasangpat lagi din ni Samara, manipot iti trabaho na. Saan nalagi dagiti pasurot na tinang sukon ken ni Samara? Kasangsangpat iti ni Turong. Kasla, sa bali mat tinangipanan na. Sinalbag kayo. Gaputa jakon imbilin kada kayo. Nalipatan nyo mutan anapan sinukon ni Samara. Boss, saan ko abasol? Tiamok, iso din na pananda tirong. Ay magitugas, tamapan mi sukunan ni Samara. Anya pa iti oras iti kunam. Nakasangpet day jayan iji balayda. Pasyaran kailangan na, boss. Inton maminsan langan. Sakbay asumang at tayo iti bantay si Minoblan. Sang wakto idakin ni Komar. Masapol ang maiwalin ko ni Komar. Tapnawan pagpilyan ni Samara. No saan nga agtong palkanyak.
makasarita ka, Samara? Makumikum kan sa mo iti pagtrabahoam. Kaladawan nun ti alas 6 nga isasangpot ko dito balay, Rodea. Si kansamot, ti adu ti aramidon na. Duamat lang ti papapanak. Ijay bangka, wenyo iti balay ni Crisante. Saan nagsaki di nasango ni Crisante? Tinangsukon kan ka iti pagtrabahoam. Nabayagan na sandak nga may sinukon iti pagtrabaho. Siguro, makumikum da. Diyak na mo, mapmakanak ijay. Ngam sa anak ang makibibiyang. Malagip ko gayam. Anya day jay nangag ko, anak sasaritaan nyo kada ama pitong kanana siya na. Apay, saan mo kadipay anadamag? Dinungpar ka no ti umapapoy a barko ang nagkarga iti langis ti pang pasahero a barko. Nagkasangan na damak. Ado lagi di ti biktima. Wen, nakakaasi daman. Idi agbuy-buya kami iti telebisyon. Urayak la makalwa. Uray gayam iti tao, kat mapasamak ti panagdidinumpar. Addan sumagmamanuan na pasamak kakasta, san ka di? Ngam, tinapagtang itangal daw. Maatap, nga ada pa kainaigan ti maysa nga Elian. Maysa nga Elian? Gangka na manipod iti sabali a planeta. Mabiglaan. Uwan, kaslada nakabasaak. Adda kanu dagiti agdakdakiwas agang gana. Tapno ungawon da dagiti tao. Kat agawon da ti lubong apagturayan. Anya? Nakabutbutang matinday ta mapasamak, Rodea. Anang nagdaama pitong kanana siya nang tinagsaritaan mi kani Samara. Katitay nagpakadakon, mabutbutang tilangan ni nana siya nang. Nuam mo dala kuma, asyak ti inot amangungaw kadagiti tao. Enton sumaruno ang makasaritak ni Samara. Ipamuspusak ang maamwanda no asino at talaga ni Kumar. Kat pagparangat nga isutigang kanaan amangungaw kadagiti tao. Kitaglaan no saan da akabutang ni Kumar. Ay, adyabat tinda dyan na ibaga ni Rodea, may panggap itigang ganaet, akayat na ngaungawan dagiti tao. Ay, anyamat nga min ni Rodea. Kaslabot-bot nga na dataaw. Adda ka no nakabasaan na, tatang. Naibagak ngamin, akas lakarkar na alugan, tinakaigapuan ti pan nakabetak ti barko, ang nagkarga iti langis, anang dungpar iti pampasahero a barko. Ay, anya day gituyan ang madamdamag ang mapaspasamak. Pasig matla nakabutbutangan. Ay, nagulimag tibiyag tayo dito'y away. Kasa doon no makadanon dahil nga gagana dito'y lugar tayo. Sapay ko matasaan nanang. Ay, kita niya nga ruti kaya't asawan dagiti datdatlag ang makitkita tayo ni Tilawang. Nang runa yung nakita tayo din namin sa Arabi ay. Nang, ituloy yung tagsarsarita. Tainak man kita no asino day tang agtuk-tuk-tuk. Nang agkalma kayo lang ha. Ay, umay kakit din. Maturog tan. Nuan niya lati may padpadamag ni Rodea. Kakaiso na nga may manay. Naggapugahan ni Rodea dito eh. Kat na istorya na king kaday taabanag. No nasapsapa kala kumaadimteng manong Kumar. Nagdanon kayo dito eh. Apay akas diya timbakan.
Madanagan lagad nga rod ni Nana siya nang. Manong Komar, mamati ka kadi itinabasa kanon ni Rodea? Diyak lang mo. Mang but-butangan ni Rojas. Kan mang pataks pay. Nakita da ka kano, dagiti gwardya ari Marodea. Apay asan ka nagpakada? Kinuyog da ka kumada kiti pasurot ko. Madanagan kan sa unay, Crisante. Iti balay lang da amapitong tinapanak. Nakasaritam ka din ni Samara. Nalipatan dagiti taok asinukon iti pagtrab-trabahuan na. Uwan, nakasarita. Sayang na, nasaan kami ang nagdanon kini Kumar. Isuka no, tinang sukon kan kuwan ha. Sinalbag. Talaga kalkalabanan nakdayjay ako, Mar. Dalmas! Togas! Apa yung pinupkawam dadalmas kan tugas? Saan ka makibiyang dito ay Rodea? Agawid kan. Paitulnog ka kadagiti pasurot ko. Ne, apa yung pagawidan na? Umiyanak dito'y balayo, ta sumurutak kada kayo ang mapan itibaybay don biga. Saan ka di ang nakasaganan ti kwarto pagturuga? Saan ka nga rod ang makibiyang? Sinalbag. Nagbayagan dadalmas kan togas. Apay kumangami na makibiyang, Crisante? Aramidam ti kayat mo. Amang ano, saan da ka amang nagdadalmas kan tugas? Anya nga tano, ingkalangan danunan ida. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan mo ka di anang ngagtipan ng pukkaw kakin kadalmas? Urayong pailang adanunan kayo? Kasla na. Nagsat ti panagagas ko. Kaya't mo taparusukan ka pa'y? Ha? Boss, kanya ti basol ko kada kayo. Agpapada kayo amin nga inutil. Nuli naglagip yu kuma. Saan kumaan ni Kumar tinang itulnog kini Samara ijay balayda. Saan da kumaan na ikan iti gundaway? Boss, Denggam ti ibagat dalmas. Dua kayo kentogas ti mangida ulo amang raot iti balayda ama pitong. Kat palto-paltogan nyo. patayin mi da mapitong ganana siya ng boss. Oray ka din ni Samara. Sinalbag ka. Saan ka kadi ama kawawat? Ha? Ti balayda ama pitong ti palto-paltogan nyo. Putbut nyo lang ida. Sige boss. Kan ibagam kentirong. Mangayab iti kadwan katrautan da ni Komar iti kalapaw na iti bangkag. Sige boss. Itapat lang mapangkamin. Sige lang, Crisante. Aramidam ti kayat mo. Uray mapatay dagiti pasurot mo da ama pitong kanana siya. Nasaysayaan pa. No uray ni Samara kat may raman amatay. Kat numapukaw ni Samara iti imatak ni Kumar. Awanan ti pagpilian ni Kumar. Kayat na ni Samara tatao. Napintas. Iswak kagurgurak amin at ako. Kaya't ko nga ungawan amin ida. Kalpasan na nalasin ko. Dagiti pasorot ni Crisante. Nagdartarasak ang nagturong iti asidag ti balay da ama bitang. Kat sa anak-anak ito. Pili ni Boss Crisante katatayo kakatwa. Ha? Patayaban tayo iti bala tayo iti balay da ama pitong. Itan! Kasamara ko na siya ng ganyan. Sige kakatwa! Tuloy tayo
ti mangipatay iti balay iti katon ti balay da mabitong. Imilin ni Boss Crescente. Gatwag tayo lang ida. Nung lumaban nila kay Pitong. Tayo! Nagtibaltang kayo. Da kayo ti patayak. Ay na, Pito, patayan da tayon sa abutan. Ay, sardangan da kamin kumanda. Tani, awag na mo, may amasol mi ka na kayo. Saan mo nga itong laraw ti ulong siya nang kumlab ka? Ay, na, pumatay tayo. May samara na, Jay. Samara, agtalinaad ka lang iti kwartom. Kumlab ka lang! Ay, pumatay tayo. Ay. Lakay, ano sa matinda ka sa napasama ka ni Samara? Dagiti ayaw. Saan da tayo nga ikan iti gundaway? May kanak lang iti napinta sa gundaway. Makigasang-gasa tak. Ay, saan? Saan, Pitog? Awan gaway mo kadakwada. Nabayagan ang nagsardang dagiti kanalbuong siya nag. Ang magano pimanaw dan. Magando kila at kang paputok na. Ay, Samara na ka. Samara. Kunak na niya't napasama ka di tayo nagikis ka. Nagayo tayo dandanag ko, nanang. Tatang. Naibagtasan kayo ang napuntaan, itinayawawan na bala. Ay, Kaya't na tayo laang abot-bot ngan. Aramid lakit di dagiti pasurot ni Crescente dayjay. Pitong, saan ka nga agito daw? Saan tayo anak kita ida? Awan sa bali ang makaaramid iti daytoy. Isuda laang ti adda paltugda. Ngamdang, apay ko mga aramidan da dayta. Awan mo't basol tayo kadakwada. Ay, jak amo. Ngam di Crescente kanda iti pasurot na laang ti makaaramid iti daytoy. Isu abigat laang makita da. Lakay. Naanyaman ti pangpanggapam, saan mo kuman kay tuloy. Diyak kaya, ti may sagbak. Agtal na kayo kumantatang. Tapno agkalmamot ni nanay. Ay, apo. Nakabutbutungan ti mapaspasama kiti dayto yung arabi eh. Mananga asi ti Apo Diyos, tatang. Nanang. Nalumbag ti lugan dagiti pasurot ni Crescente. Masapul ang maikakita iti pagnakmanan. At dapat ito'y tigit ni kalsada. At daytan ti lugan da. Itang... Daytay. Matay kayo lakuman. Salida na. Naplo ang samat na. Agpapada kami adi purwa ka. Anya dayay. Adat agat gasolina. Aboy. Saan na? Nablo ang samat na talaga na. Nagsakit kasi buka labing Mulang kayo kit di. Kitaan nyo tinapasamak. Naimbag. Tasaan kayo anay raman anaksat iti na oram alugan. Nasip ngamin tidalan, boss. Kanay kagara lakid di. Anay sagana tilima nagdadak kalabato di kalsada. Ay, ayaw kita kasama? Naipurwak dadalmas kanda iti kadwana. Gapoy tipig sa nga ta. Tipan na kay dong partilugan day tidadakkel abato. Lima dadak kalabato da jay. Sa nakabala na bagkatan ti lima at tao ti may sabato. Aniya? Aramid lakit din kumante. Kasanupay itati ipapanyo iti baybay inton bigat. Kat datirong. Adada ka din. Adating Tagalogan. Ang mga no datirong nagijayan. Makamu kayo iti biyagyo. Nakasarita ni Tirong no napatay dan ni Komar. Nay, talaga daw to. Nablo ang samat at talagan. Kasla saan ka alalaki, Talmas? Sa dino ka di, tinasakit. Ati si Babuga labagi karo di.
Nadagsan kayam di mama. Amang anod ada mabluah. Si Gamat? Kasla saan ka lalaki? Nalagat matlang, panangigam ko kan ka? Kimadlaang tisan amabalas. Uray kasano ti kinabilag dayjay akrisante. Uray ado ti armas na. Ngem adalaban ti awan gaway na ken mairuruman. Inutan kayo apatayan. Pakawanan naklaangan di Apo Diyos. Bangun gaya mana? Saan batan ana sakit di si babukal labagi ka? Kakadwa, kumusta kayon? Uray na kami. Batan di nasakit pasati bagi ka? Sana na nasakit na dito, Gulbe. Ngayon ang prutan ni Rodia. Nakaskas daw. Naimbaga bigat yun. Kumusta kayon? Rodia, yaman kami ken ka. Nalaing gagaya mga gilot. Saan kayo nga inilot? Inaprusan kayo lang. Nakagas kayam, tapos mo, Rodea. Napaspasarakat lang ata. Agsagana kayo kiti. Madam na mala, ang mga no mapantayon, itiigit ti bye-bye. Ay, naimbag ta nakariing ka sa Mara. Anawaam ko man ni tatang mo. Pinarbangon natin na nga sa iti talunasan na. Tatang, apa yun? Uray kasano ti kinabilag da. Adagaway tayo ang mairuruman. Pumalasak. Tatang, Pitog. Dakman magulpi ita. Inutak ita apatayan. Ay, pang-aasim aya. Jak kaya tamay isang maka. Tatang, agkalma kayo kuma. Saan kayo kadi amasyan ka ni Nanaw? Agpigpigir-giran iti nalao sa nervyos na. Andak ama igawid. Masapol ama balas ko dayjay akrisante. Iti inaramid dagiti pasurot na idirabi Tatang, saan nyo akapkapli ka na dagiti pasurot ni Crisante? Tinagpalto-paltog. Saan tayo ang nakita ida nagpalto-paltog iti balay Awanan ti tayo? sa bali ang makaaramid iti dayta. Uray asino ti agdup-dup pa. Kimatlaang ti saan ang mabalas. Anya pa'y lang ter aramidan nyo. Tumapog kayon ititaaw. Boss, Apay nga agmulmulang lang kadalmas. Nasakit ka di pa'y lang tibagbagim. saan boss? Uray apros lang ni Rodea. Makahagas gayam. Anya ti kunam. Ang mga nadangramanin ni Dalmas, kasante? Puno timbagana. Inaprusak lang ida kadagiti kakadwana. Kasla, nagpambardala nga nabigatan. Anya. Kasla saan ka amamati, Crisante? Agtignay kayon dalmas. Agitugot kayo iti adu a dinamita. Nunasken a pabetaken nyo ti pagnanaadan dagitikan. Aramidan nyo. Awan boss. Mabandayon, kakadwa. Crisante. No dadaalan dati pag-apunan dagiti ikan. Anyan tupay, ti kalapan dagiti manggala. Awan ti bibiyang ko. Tinapatag. Maala dating gamang. Kasi ka, saan ka kadi abumatok iti lansad ti taaw? Dito'y talangan. Urayan ta dagiti pasurot ko. Adagaya man dagiti pasurot ni Don Gonzalo. Amang wanawan iti tao. Kaya't ko apadasan ti makipagbatok iti gamang, Crisante. Anya? Saan mo kadi akayat? Padasan ta. Anya ti amom, no dati ti makaalak kadagiti gamang. Sangsangit ni siya ng anangigawit kanya.
Ngam saan dak amalapdan ken ni Samara. No anya ti saan akabailan ni Kumar. Inuutag agodasan dagiti pasurot ni Crisante. Saan ko mapakawan? Iti panang patudo ta iti bala iti balay mi iti rabi. Mapito? Ni Kumar. Anda iti sangok. Kaslasaan kumot anakita itay. Papanan nyo? Saan mo kadipay anadamag? Ti panang pasaksak dagiti pasurot ni Crisante iti balay mi iti rabi Kumar. Namakadagiti karo ba yun? Awang kano ba't nasaktan ka na kayo? Uray awan tinasaktan kada kami. Nasken nga agibalasak. Inudag nga ungawan dagiti pasurot ni Crisante. San nyo ka di anadamag di napasama kiti rabi? Ang mga no dagijay na disgrasya apasurot na, tinangbutbutan ka na kayo. Uri labintak ka no tilugan da, nagtulid. Gapo iti pan nakaidong parna iti dadak kalabato iti kalsada. Kat, anya tinapasama kadakwada. Natay da ka di amin. Kung gunada. Diya ka mo? Agsubli tayon. Awan da Crisante iti balay na. Ang mga no da napatega na pananda. Numanuda adapate. Patayak amin Uman ina. kayo na mapitong. Sana da iti tigundaway nga agibales kayo. Agyaman ta nakita yun ni Tatang Manong Kumar. Naimbag ta na aluko yun saan napatuluyan ti panggap na. Kinuna ka na mapitong. Asa na da ito iti gundaway apa nagibalas na. Kasla nakabalas mo ten iti pan nakadisgrasya dagiti pasurot ni Crisante. Anang raot ka na kayo? Mas dawak laeng Manong Kumar. No apay nga adda dagiti dadakkel a bato iti tenga ti kalsada. Kuna ni Tatang, saan akabailan ti 5 a tao abagkatan ti kadakkel ti maysa a bato? Day tatisan ko ang masungbatan. Kuna nga rod ni Nanang, nga talagang adda dagiti karkar na ang mapaspasamak Manong Kumar. Nalukoy nak anang surot ka dagiti pasurot ko. Kat adda kamin dito'y tao. Natali na ay matgayam dito'y tao, Crisante? Wen nga Rodea. No saan mo ang kabaalan taglangoy? Kumpat ka lang kanya, Crisante? Anya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pandok ni may dito'y da Crisante. Tapno batukin dati kaman. Limawan pulos tao dito'y. At dagkayang dagiti agwanwan naman iti tao. Kat nakita na kon. Asila kita. Palpaltugan ako na. Sige, aguma kayo amang paltog kanya. Ibusin nyo ti balayo. Kumar! Apayasan mo balsunida. Ina, sinurot tagayan? Amoknoan niya ti pangpanggipan. Ang madamag dagiti nagtagyarmas amang palpaltugkan ka. Asino nga ta dagito yan nakabilog? Saan ko ama sigurado? No dagiti pirata. Wenno dagiti pasurot ni Crisante. Amo nga ta dagiti pirata si katinang raot iti paglimlimangan da nga isla. Adda ka ng buong. Adda mang palpaltog ka dagiti nakabilog. Anang paltog kanya ka. Hamangan no dagijay dagiti pirata. No kastangarad. Pasurot ni Crisante na kita. Wenno dagiti pasurot ni Don Gonzalo. Mabalin nga dan iti nagtitaw dagiti pasurot ni Crisante amang birok iti gamang. Ngem adda ko man nabati dito eh.
Awan ni Crisanti iti balay na. Ken oray ni Herodias. Kaya't mo asawan, uray da Crisanti ken Herodias. Bimatok da iti tao. Amo nakaditi aglangoy. Diya ka mo. Ay ngem awanan ti gamang iti langsad ti tao. Amangan no dadaulin dati pagapapunan dagiti ikan. Ngem day tatisan na mabalin. Ina, siya kung tiba ka mo. Kumar, palpaltugan na ka manin. Mala, bumatok ka nga rodan iti tao. Siya kung ti makamo kadagita managdagdakes. Sumarunuak to ken kaintun madamdama. Ay, inay baglangan. Tanay gawin na ka ni Kumar. Ang mga noon niya kuman, tinarami na kiti pasurot ni Crisante kan ka. Sa anak ama butang sa anak. Nakasagana ak amakipin na tayo kadakwada. Ay, ako Nakasukata ayaw. po. Ngam no saan kayo magtal na tatang? Sana po nasumrak iti trabaho. Ay, uray saan ka pala sumrek ita anak ko. Kadoy na ka magigawin kung tatagbaw. Tang, agparbon kayo kuma. Ipangag yu ti pa nagpakpakaasin ni nanang kada kayo. Kunamot ni Kumar kan kapitong. Awan ka no ni Crisante jay balayda. Ay, Samara, ang mga numabalin asan ka pala sumrek iti trabaho. Nang, sa anak ngamin anak kapagpakada. Angam sige, ikarigatak ti makasangpot intun aldaw. Tang, saan yu kumamot a pagproblemaen launay ni nanang? Nalaing ka dahil maglangoy, Rodea. Kasla sa anak amamati. Rumbang, mamamati ka? Daglang langoy ngagturong dito eh. Bas! Nadadon mentilan sa didaw. Ngamawan pa di nakita may agamang. Saan amabalin nga awan tigamang? Ang mga no na isulsul ka dagiti apon dagiti ikan. Pabatakin nyo dagiti apon ti ikan. Dahil tangarod teramidin may boss. Sige. Dadaulan niyo dagiti kinabak ng itita. No awanan ti makalap nga ikan. Agbising dagiti tao kat matay damta. Nagsasarunod na kitinangag ko akan alpo. Anya ti kahit nasahon na ito eh. Sa purak, musad di na tinagtaodan di jay. Aramid lakit di kiti pasurot ni Crisante. Masapul amamuak, no asino tinang parnuay kadagijay akan alpo. May sa asirena, timang kamkamap kanyak. At titan. Saan ka nagbutang kanya, Kumar? Siyak niliwa. Kas may sa asirena? Wan, Kumar. Among kadino asino dagiti agrarangat iti linsad ti tao? Dagiti pirata kan dagiti pasurot ni Don Gonzalo. Habdamanan kanal po. Itaypay lang sapsapul kita. Tulungan ka mang sapol kadakwada. Nangamsak ba na? Tapnusan da amalasin. Nagbaliw tilangak. Saan da kan amalasin asikan ko? May sakan asyukoy. Lalaki asirena ti kahit asawang ti syukoy. Mala, umay kan Kumar. Nakaparpartas anak lang ni Leo. Ken ore siya. Makikita ko nida, Kumar. Talaga akayat dadadaulan ti pagapapunan dagiti ikan. Gapulang itigamang. Masapol amalapdan ta ida. Apay asinurot nak dito'y bangkag siya nang
Di amom siguro kat napanakrimaot iti balay da Crisante. Madana aganak nga raw di tayo nasiputan ka arimwar. Ngayon bardikas mo di tayo nakakaluban na talunasan. Kasla mo pan ka makigubat. Iso asinurot ka na. Awan ti kasi tinakasagana siya nang. Nukas pangarigan at masabat ko apasurot di Crisante kat dangrandak. Nusandak lakit di maunaan na. Makigasang-gasa tak kadakwada. Ay, Igpasak ti ulo da. kaya po. Pag nervyosan nakman ako na akaunpito. Anya ka din dahi tama pang panunot mo. Pakiridam tinakemaw. Saan arumbang apaati tayo iti butang. Kas iti nakunak itay. Uray na numu tayo laang. Ada laban dagiti awan gaway na. Ay, ang magandusyak yung muna abatay iti kastangar aramidam. Saan mo asawan day ta siya nang? Isuda tirumbang amatay. Anya dagijaya kanalbuong. Nagasog dagiti kakatuak ng baon ko amang batok iti. Katangriban iti dayaban da. Ano dadaulan? No diyo kaya't amatay kayo? At danagsaw. Dayamanan. Hoy, Damas! No di mo kaya't amairaman kama. Bili ng dagiti kadwan na isang ganda dadaulan ti at apunan dagiti ikan. At danagsaw. Anya na jay. Sirina. Kinatakadwa na asyokoy. Atay pugpugso na itikiwata. Ay, nagistayanan di banak. Umatayo ako ni Roy. Makamon dagiti kakadwa ka. Umanaw tan Rodea. Bayan tan dagiti pasurot ko amang ituloy amang sapol iti gamang. Madanagan, minong mabuting kakadi, Crisante. Siyak, di makaamukan ka. Wah, hapay nagsubli ka dito'y ayan mi kan Rodea. Kan, mabutbutang tilangam. Da Serena boss. Da kadwa na asyokoy. Nabilag dermas da. Nya Serena ti bagbagam dalmas. Puno boss. Sa dino tinakakita ang iti sirena kan Shokoy Dalmas. Mapantay iti ayanda. Rodea, Di mo ibaga, nauray si ka, Crisante. Mabuting ka. Taako kayo. Padayo anabiyag dayay. sinalbag. Umay kayo. Saan kayo agbutang? Siyak ti makaam. Umuna ka, Dalmas. Saan nak atong palit? Siyak ti mangilemaskan ka. Sinalbag. Umay kayo. Agtignay kan, Dalmas. No di mo kayat nga ilemas ka. Talaga asaan kayo asumatan? Maungaw kayo amin. Hoy, si Kasren! Siyak ti sangbuang! Niwa, ni Rojas. Kadwa na da Crisante kandalmas. At turong dang ito'y. Siyak ti makamukin ni Herojas ko. Saan ko nga ipalubos ang makaasidagda? Niwa, sakti rumbang amang sangking kwa na. May sa ti taaw apagaryak. Palubusan na kami, ada kami kini Herojas ti agranat. Sika, Sirena! Agranat sa itipigsa. Awan ti agang armas. Palubusan ka ang makaasidagkan ka. Napigsakan na bilat ni Rojas, Niwa. No saan ko kabaulan ni Herojas? Si kanto ti makaamukan ko na. Nagkalapitot mo, ti panangipalubos mo ang makaasidigakan ka. Sika, Sirena! Dahil pakadilang ti pagpatinggaan ti kabaulan? Kayat na nga ibaot tipos na kanyak. Haray ka kadilaan? Siyak mat! Pagaryak ti taaw. Saan nakakabaulan? Dahil tati ko nang. Kasla sa anak amamati iti daytoy a makitkitak dalmas. At dakas taki napigsan ni Rodea. Boss.
Kaslay ti pelikula lang ti pakabuyaan iti daytoy. Makirangrangat ni Rodia iti Serena. Ganiti mismo nga unag titanom. Ha? Kila at mawal. Talmas, Boss, malmos tayo. pumano tan dito eh. Naibag na nakasangpot ka matlaan, anak ko. Nagpagpakaasi ako ni Boss Nanang. Nagpambara ka masakit kayo. Katawa ti mga sikaso kada kayo. Naipagtanabati na. Ikasano numamon na to nagulbod ka. Di mo ka naimbaga. Tinapasama kitirapi eh. Nang, delikado. Amangan no maidanon ka ni Don Gonzalo. Anak na itibunyag ni Crisante. Ay, win kayam. Nalipatak paikit din. Magnernerbiyosa ka talaga, Samara. Agkalma kayo laing nanang. Ay, Kumusta ni Tatang? ti abok kat intuloy na tinapanrimao, ti balay di Crisante, ti rimwar. Sinurot ko, medyo matgayang bangkag tinapananda. Naturod una ni Tatang amang raot iti balay da Crisante. Ay, Anya kumangay ti gaway na ijay nanang. talaga darasodos jay abam, anak ko. Sanda na pampanunutan nga mga napakatayan na ti araramidan na. Nakiburan ti tao. Saan lang agdaldalo yan? Kasla naging ginit pa ini tayo. Limibog pa ti tanong. Wino, gapo nga tayo ti pan nakadadaal ti pagapunan dagiti ikan. Nagpaotan ti panagrangrangat daliwa kan Herodas. Awan mayat apa-abak kanakwada. Inakitaan no at dapay lang dagiti pasurot ni Crisante. Mang daddadaal iti pagapunan dagiti ikan. Subyak to daliwa kan Herodas inton madamdama. Saan ka kumaanagaw awid, Samara? Sayang ti aldaw mo. Tang, madanagan nga rod unay ni nanang. Ay, lipatan niyo kuman ti panggap yung agibales. Kat, orayan tayo nga ungawan da tayo, Samara. Tatang, kayat da tayo laang abot-butngan. Kasanaw, no ada na ayaw awan abala, kat ada na paltugan kada tayo. Ay, yad adayo ti Diyos sa mapasamak ti kasta tatang. Manangaasi ti Diyos. Oray, takunada. Nadisgrasya kanu dagiti nagpalto-paltog iti balay tayo. Makaanay daytan abales da. Ay, Tatang, kaasyan niyo kumamot ni nanang. Isong agkalma kayon. Sanak akabaulan. Uray pag tinulungan dak iti kadwam asyo koy. Napanan na dayjay. Awag ibibiyang na. Datalang kagrangat Herodas. Apay nga among nga Herodas tinagan ko. Sino ka talaga? Ituloy ta ti agrangat. Ha? Punot asanak kabaulan. Siyak mo't. Ay magta nakabato ka. Sakbay anadarupnak ni Herodas. Ha? Nasaplitan ti rupag iti ipos mo asrena. Anya te? Saan? Di nakidoron! Kasla damang susultog kanya. Saan apod no daytoy? Jak maaklon nga inatindak dayjay asirena. Agin palisak. Sublyak dayjay asirena kat patayak. Patayak amin anabyak. Siyak ti reyna ti lubong. Saan? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Kalkalabanan dakdag iti a pirata. Naturag damat, boss. Sakti ng tad kadagiti na bilag nga armasda. Sa kalabanan dak. Wasinalpag. Ada kanoy mo no na kinalaban da, boss. Boss, nagdadakkelan dagiti taluyon. Kasla agaloy mo dana. Ni Rodea. Saan pa'y alim mong abo? Boss, aday tanti dakkela taluyon. Sinalbag. Dandani na tag ginuyot ti dakkel daloyon. Adda na idasay a tao. Ni Rodea. Natay samatan. Ni Rodea, natay samat din. Saan ka nga agang angaw tirong? Umang angas, boss. Angam awan po na. Inabak day jay a siren. Rodea! Nag-asat ka! Nakalasat ka! Kadagit tinadakkel na daloyon! Boss, dakis na ito yan! Dadakkel man na dagit tinadaloyon! Katanya pa lang ter aramidam. Pag tinulungan nyo abagkatan ni Rodea. Boss! Saan na ka pakadanagan? Kabaanak ti bumamo? Saan nyo akabutang dagita adaluyon? Aggunay kan tirong. Boss! Apay nga agkinkin ni dag kayo kan dalmas tirong. Ramraman nyo pa ni Togas. Kahit yung kadi may dungpar tayo. Kwa ngamin, boss! Ikis-kis si M ni Tukas kada kami kan dalmas. No, itulnog tayo kadi, iti balayo, apag nanadan na. Rodea, kahit mo kaditi sumuro ti balay. Itulnog takit ibalay mo apag nalda, Cresante. Angam kabaalam kadi, Rodea. Aniya ti pagkit-kitaam kanya. Kayat mo, tapagikarwon ka, kalpasan ti panagrangat mi iti sirena. Kayat mo, tatukko-tukkulat dagiti tulang mo. Kwa, Rodea. Sige Rodea, itulnog da kan iji pagnanagdam. Togas, idawas tayo pa lang ni Rodea. Diyak maaklong na iya panangabak ti sirena kanya ka. Agibalasak. Dagiti tao ti pagikarwa ka. Ungaw amin ita. Anya day jay. Guruod ka day. Hanggang mapagbitlaan. Kam apay akas jay. Kasla adda na ibugas ang nagrarapang akas lakiman. Ay. Ay, kunak no nakaadayo ka man ng pitong. Kadangdangag ko lang iti radyaw. Nagaluyo ka no itaaw kat sumagmamano ka no akabalbalayan iti igit ti baybay tinayanaw. Anya? Ay, ada ka no pa'y dagiti tao anayanaw. Ay, nagranggasan apasamak. Apay nga taan nagdawol ti baybay. Kat saan mo't nga agbagbagyaw. Uwan daw, saan tayo nga ta napupuutan na nagdingginad. Diyak magustuhan tinapasamak. Sumagmamano kano apasurot ni Don Gonzalo. Tinasugkatan iti panakirangat da kadag iti pirata. Talaga akal kalabanan dakdag iti pirata. Sa kasjay pa'y tinapasamak iti tao. Napaay kami anang ngala iti kamang. Boss! No kaya ti pulutan? At dapat na ba ti apulutan tayo? Iti igit ti baybay. Uminom lang ti kayat ko. Saan ko ang magustuhan tinapasamak? Sa napaay tayo pa'y
amang halak ko maikamang. Boss! Nagadawa na dadaan mi nga po nagitikan ni tilansat ti tao. Ang awan ti gamang. Ang mga no awan ng ti gamang ijay. Anya ti kunam? Saan amabalin nga awan tigamang ijay? Ang boss! Ako limakan. Boss, sinasitkan kayo. Gapo ta mas daawak pailaeng. Naturad ni Rodea, ang nakirangat iti Serena. Oh, napigsagayan, boss! Ituloy ko ti aginom. Boss! Jak pailang kahit ti masinga. No awan topay ni Rodea aging gainton malam. Ang pantay sarong karan. Sige, boss! Alamon day tapulutan. Wan, boss! Nabanglas samat ng loko. Saan pa, boss? Ang mga no iperak ko pa'y ditarupam. Umanaw kan! Wan, boss! Manipod pa iti dimteng tayo diti igit ti baybay. Nakaluli kayo nina. Pampanunutin nyo ka di panagrangit yo kini Herodias. Agibalos lakin di day chay. Saan na maaklon ti panakabak na? San na pa'y anipakat amin nabilag na. Nakita yo ti kinapigsa, ken kinabilag na. Ngam, inatiw yo pa'y laan. Sana siyak tinangatiw ken kwana. No di kat ti kinarungsok ti daluyon. Ina, Nakita no kasano ti panagkubwar dagiti daluyon. Oray ti unag ti danom kuma. wan, narungsot dagiti daloyon. Kasta no agibalas ti nakaparswan. Mabalin. Apal mo dun na ti may sa lugar. Kat mapukaw iti mapa ti pagilyan. Kaniti si bubukal alubong. Kabayatan ti kadak di ti lubang. Nakita ti kinaagom dagiti tao ang nabibilag. Kas kadakrisante kan dulun sala. Sa ganam ti panagibalas ni Herodias. San na nga mo ada kayo ti Serena? Ken siyak ti Syokoy. Saan ka ang makasigurado iti dayta? Kan mabalin na saan adata ti balsana. Mabalin a pagikarwon na dagiti tao kumar. Pinagbagaak ni Pitong asan pa lang agkararuar kumar. Ngam sana maananawa. Adala ka no'y baga na kinita asyo ngam di mo't lama kasuplain. Ang mga no napatag-unay tinagsaritaan da. Ang mga no madon dumalang, adan na. Ay, sapay kumaa. Ure nasana na nagsubli anang raot daklisante. Saan mo tayo? Dagiti pasurot na. Santa ka di pa ngay Saan pa ay? Sapay kumata sa andan nga umay. Ang mga no sana makapagtepal ni Pitong. Agparbeng kay kumalaang ama. Nusan lakit dia dagiti pasurot ni Crisante ti mangraot kada kayo. Agan namat kayo. Ay, medyo nagmaumawan ti pungtot ko. Ngam no ulitan dapay ti inaramid da kumar. No makitak ida ang mga no sa anak ang makatupal. Sana kinatakro ti mangliklik. Ngam amo yon nakasano ti kinabilag ni Crisante. Ado ti pasurot na. Nabilag termos na. Kaninong dapay ni Don Gonzalo. Ambawk, no anya ti kayat mo nga ipasimudag kanya kumar. Awan ti gaway ko. Madamdamag ko, anabilag ka no ni Don Gonzalo. Nasakit ti ulok anak kari. Nakaturok at kayam dito iso pa. Boss! Boss, nakaring kayo gayaman! Wah, imay ka din ni Rodea. Saan pa imat, boss? Sige, agdi ko sak. Sakbay ang mapantek kasaritan ni Rodea.
Kahit kung agrenisot kami pa kan Komar. Boss! Saan ka di nga iti binaon kayo arautin nyo ni Komar iti kalapaw na? Kat saan nyo anadanon? Mabalin nga inlimmangan na kami, boss. Mabuting nga ta. Amok nga damanan inaramid mo, Herodias. Anya at talaga ti panggap mo. But-but ngam dagiti tao wino didigrami da. Agpada ko ma. Kayat ko ti agib. Anya ti ibalas mo. Awan pa sulakin ka. Nasulinak na ito alugar. Naulimak ti panagbiag da. Gaputa da ito'y ipinilim alugar. No saan mo akayat ida amay ramaman? Umanaw ka di. Ore sa dino tinakaisad-sadak. Awan di sa bali apanggap ko. No saan ati agaramid iti kinaimbag. Wano, gapukin ni Samara. Adda na amwak, anapasamak. Saan mong inamraman ni Samara, Herodias? Si kataging gapwanan ni Tiamin. Impulong mo kini Crisante, asiginukon ko ni Samara. Kat nang ibaon ka dagdi pasurot na, anang butbutan ka da amapitong. Ori sika, amok nga da inaramid mo. Sikati na kay gapwan ti pan nakadisgrasa dagiti pasurot na. Imay ka ka di ditoy, tapno sa langadan na kay Herodias. Sikati nangirugi kumar. No di mo kayat nga agkabusor ta. Masapul asumurot ka no anya ti kayat ko amapasamak. Awan gapo na asurutin ka, Herodias. Ngamin, dakas ka. Wen siyanang, daita ti imbaga ni Komar. Nung makitak dagiti pasurot ni Crisante, amangan no sa anak ang makatepal. Aniya. Ay, pag nervyoso nakman ako na akon. Agparbang kakadimot Saan ko nga ipalubos amatay tayo nga awan kaway tayaw. Aniya. Awan basol tayaw. Ng binutbutang da tayaw. Awan sa bali ang makaisalakan ka da tayo siyanag. Tanda tayo mat nga tabay-bayan ni Komar. Wen, napigsa. Ngam anya ti gaway na nupaltog ti isarang dagiti pasurot ni Crisante. Ay, adadan nga awan kaaway mo, Pitong. Kaya't ko paikit di ababalawan ni Komar. Isaw ti nakaigapan ti panangraot dagiti pasurot ni Crisante kada tayaw. Aniya. Saan mo nga mo? No anya dagiti plano kumar. Ngamnaskan nga aramidet daytoy. Tapno matuktalak dagiti atap ko. Saan tulaangan asyak ti kabusor mo? Di mo nito ammo ti sarasarapa. Kitaan, noan niya ti pagtungpana. Ipanagnag ko anapilpili ka. Saan kan ang makasublipay ijay planeta tayo? Amangan pa'y kit din no nagbaligid dagiti kabusor. Anang raot iti pagarian mi. Ket awan Apolos ti subliyam. Naimbag, ta saan nak nga inlumangan Komar. Maudin daytoy apan nakisaritak kan ka. Anya ti kahit mo asawan? Anya ti pagsaritaan da? Saan kan ang makapagulbud pa'y kanyak? Talagang adda panggap mo kan Samara. Kagura na kasinukon ko ni Samara. Kit nang ibaon kay ti taom anang butbutan kada amapit. Wah, buong ti ulo. San ka di at taom dagiti nagtagi armas? Anang palto-paltog iti balay da? Saan mo akap-kap na kanday ta? Apang mabasol mo kanyak Komar. Kumakalit samat ni Komar! Ikan tayo iti pagnagman na! Baybayan tayo pa lang. Ngaminton maminsan. Uray guddasin yun ni Komar. Uray dan, boss! Umay kayon. Boss! Binalaag ako ni Komar. Kat awan ton ti itad ko kinkwana sa balipay. Agun taway.
Mabalin asan amay laksid da mapitong kananasyanang. Kadagiti balsa ni Herodias. Gapiti panagrangit yoy na. Mabalin na kasta. Kasi tinarami dahi ti pasurot ni Crisante iti balay dahi di rabi. Mabalin anak karkarpay. Iso amasapol amabalaga kita. An mo nga ro di ida balagan. Kan masapul amamuan tanuan niya ti sumaruno a plano ni Crisante. Makapungtot lakit di dayjay kalpasan an napaay da amangala iti gameng. Gamrod da talaga. Dinadal dati pagapunan dagiti ikan iti lansat ti tao. Sana mapanunot ti bunga dagiti aramiden na. Di na amungawanan gameng iti tao. Sandan to nga ta madugtalan, ngaddan diti bangkag ti gameng. Sandan tupulos amana, kumar. Naikari para kadagiti tao. Iti na ituding nga panawen. Awan tinabwa ka plano ni Crisante. Imbartakan na tinapasamak iti tao. Anyaman ti plano na. Sana ka mabutang. Kumar, itang isumungat. Ni Herodias. Agpakita ka kadikin ko na. Nalpas kami na nagrangat iti tao. Adan tumanan sa bali a panagdangadang mi. Siya kon ti makamuking ko na ina. Amangan no ada panagatap na siyak matla ti Serena. Katsika ti Shukoy. Nasaya ate may. Adanasken a pagsaritaan mi. Sika? Amo makapungtot ka unay iti pan nakaabak mo iti panagrangat ta iti unag ti tao idi. Namin anon da ito'y a panagrangat ta. May sakang impostor. Sino ka talaga? Siyak ti Serena. Siyak ti mga aywan iti nakaparswaan. Iti taaw kan kabambantayan. Nagbitot kay kalaban. Sa anak ngam mo. Am mo ka. Kasano anam mo nak? Imbis adag iti tao ti bagigarwam. Siyak ti pangipapasam iti pungtot mo. Siya kun ti umuna. Ha? Siyak mat. Kasla dabib manasbos nga angin. Saan nga balaygi ti kinadakas, Herodias? Agbaligi ak. Nasken amay balis ko ti panangin babain mo kanyak kada Crisante kan dagiti pasurod na. Napigpig sa akin na bilbilig ak. Nagturad ka anang raot kanyak. Natangkan ti bagi ni Herodias. Kaslaking ni Komar. Oo niya. Napunta anak. Ngamsi ka tinasakitan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan mat nga tanti makunam siya nang. Saan kan nga agnervyos? Naghawid ak adagos. Apaman anakita ti pagay. Di ba di kat amin dagijay na batay? Naimbag tulangan na pangalaan iti ramidan at tupig kan bibingka itong Paskwa. Ikat wan Ken adapay na bati apagay. Agsanga pulo sa akong nga taday gijay. Adu paigarod adu kasta. Pag tinulungan minto ken baak agapasan. Uray, taon mat aramiden na. Ay magtawan na sa agang mo apasurot ni Crisante. Ay, saan ba nga ipalagip kanyak dayta siya nang? Ay, ala, pasensya ka.
Maintay di a babae. Kinabaalan na iti may sa asirena. Ngam itay mapasakitan iti panagdanog na kaniyak. Inusar na ti angin. Sa nagpukawan. Maminsan pa'y ngagsarang ka. Patayin kan. Anta nagsardeng alugan iti batog tiruangan. Nitirok di mo na adim saag. Si Maruno ni Crisante. Sandakon anak uray pahi. Apay ngamin ngay naramid mo na dya, ina. San mo akabaulan ni Herodias? Napigsakan na bilag. Lupay, nabilag kayo man. Amo ka kaya't nakamabalas. Isungay ka, idigun kaway. Ina, Ngam di napura kiti angin. No napigpigsalat ti angin. Amangan no natuktukol kuma. sana kaslarupot ang mabali na matuktukal. Amo. Agpada kayo napigsakan na bilag. Dumteng tungat ati panawon na da kayo matlat ti agin nungaw. Nung mabali na, saan ko mapasamak dita? Iso nga aramidag amin nakabalak. Ama ilintag ko dagiti dakas nga aramitin na. Nagmalmalem nga inururay ta kayo kan Boss Crisante. Rodea. Iso nga imay kamin. Apay asaan natin manon ni Crisante, pero Kaya't nadamagikan ka. No kaya't mo ti sumurot kada kami ije balay na. nalpas lang nga rodan nga ta kayo dito eh. Apay sumurot ak lang kada kayo. Mabit lang aron tayo pagakin, boss. Boss! Dayta, agturungan ni Boss Crisante dito eh. Dito yan nagsarita ta, Crisante. Ngam kayat ko, adwa talang nagsarita. Boss, agawit kami nga rodan katagiti kagadwak. Sublihan kayon to. Saan ka pumanaw, Tirong? Aguray kayo itirwar. Wano, kayat mo mati maipaayan iti bilag, Tirong? Ha! Kayat mo mati agbalin anapigsa, akas iti napunar. Matangan, kantidad duma apasurot mo. No kasano anak kirang ngatak iti daya asirena. Kat day tatirinan tayo, kanatsan ka di. Sino ka talaga, Rodea? Gaputa kayat mo amamuan. Amok, asaan kun amay limat paikan ka. Herodias tinagan ko. Kansana po no, nga agkasingin kami kini Roda anobiam. Anya? Sinakar ko lang tirupa na. Inagaw ko ti bagina. Tapno aglangaak at tao. Anya ti sasawam, Rodea? Herodias Crisante. Saan nakatao? Mabiit lang. Kalahat ang nagpukaw ni Rodea? Herodias! Herodias! Napanam! Apay apukpuk ka anak Crisante. Sa anak bukaw. Sa anak kadi amak kita. Si ka ni Rodea? Wad. Siya. Dahil ito'y tinangak iti planeta may Crisante. Sa anak kong anapintas iti panagkita. Kung saan mat nakabutbutang tilangak saan kadi? Anya day to'y akinadatdatlag. Ulita. Sa anak ataw. Kasapunan tibilag ka, Crisante. Anya? Saan mo kaya kayat tiagbalin anabilot? Tapno awan ti makalapad kadagiti kayat mo nga ipatungpang.
Itimpa kita ni Herodias sa bilig na idinagrangat kami tilan sa titaw Kumar. San mo kadi mapanunot noan niya ti mabaling nga ibunga na kini Crisante? Mabalin na madugtalan ni Crisante. No asino talaga ni Herodias, ina. Kat babaan kini Herodias, maduktalan na no asino ka talaga. Sana dakala problema rayta kanya. Ngem ni Samara ti pampanunot. Agraman dagiti nakanakan ko na. Anya ti planom? Jak pa mo, ina. Panag ko na Kumar at kadakdakal la problema. Wan, ni Crisante ti problema. Dahil ti masapula sa kanaak. Awan gayam, subbiyak da mapitong kenda na siya ng... Mapan mo ka di manin sukunan ni Samara? Saan? Inaklang kitaan, iti pagtrabahuan. Ulitak ti saludsod ko kan ka, Crisante. Saan mo ka di akayat ti agbalin anabilag kan napigsa? Tapno ad-adda amay patungpal mo dagiti kayat mo nga aramidan. Anya dayta sa ludsod mo kanya. Maagtisan ang mangayat anabilag ka napigsa. No kasta nga rod, kayat ko aparanganak. Herodias. Kasta, saan mo nga yadayo dagiti matanong itirupag? Paranganak. Anya dayto yung mapaspasamak kanya. Jak mapagkadkadan ni Herodias. Kasla adda bilag na amang guyot kanya. Tapno jak iya dayo dagiti matak kadagiti matana. Sige, Crisante. Paranganak. Kasla adda kuryente amang sulsulnot kanya. Nagsakitan. Sige, Crisante. Saan? Jak kabala. Matagtikan ako nagtaktakter. Di matlarmuaran ni Pos Crisante. Itay pa yung agsarasarita takin ni Rodea. Anya nga tati pagsarasaritaan ta. Ta saan akayat ni Rodea abangad ko. Ang amawan mabalin ko. No saan ati aguray. Mapanak pa ilang itilugan mi. Agsubli aktumat lang. Naimbag na nagsubli ka, Kumar. Kaya't kaakasarita manan. Nagsaruno kayo adimtagan sa Mara. Saan kami naggoyo, Gama? Anya ka diti bagayo kanya? Ado, tinaypaay mo akinaimbag. Sipod dimtang ka dito lugar may. Ado, tinaitulong mo kanyak. Masapol nga ibagak kan kadaytoy. Nalawag nga ben, asi katiga po na no apay akagurgura na kami ni Crisante. Kaya't yung kadi nga daywan kayo? Nang runa kini Samara? Dakin ka, no kayat mo nga aramidan Kumar. Dahiti ka din ti maudi ayay ko? Sige, mapanakon ang mapito. Anya nga mindagay dyan imbagbagam kini Kumar Pitong. Pudno mat. Pag-imunan ni Crisante ni Kumar, iso binilin na dagiti pasurot na amang palto-paltog dito balay tayaw. Hay, nagpakada din na oras ni Kumar. Gapo taawanan tinaskan a pagsaritaan, Mike. Kaya't mo asawan, pumana umatad, di bangkag.
Saan na kadatulungan nagtalog, nagbangkag? Adakan kwa na dayta siya nang. Dawaya nga agsapol iti adda makapasaya at kun kwa na. Ay, naging pagkada tao, adu tinaitulong akad ka. Ay. Oh, apaya nagsinday ka. Makonsensya ka kadimot laag. Makabababawi ka kada giti imbagbagam ni Kumar. Oh, tirong. At ka pa'y lagayan dito yung sangot tiritaw. Saan ka kadi ang pimampanaw? Napanakitilugan mero daya. Ang nagsupli akmat laeng. Imbaga klaang ani Crisante ti kinasaritak. Saan ka mata na simrak? Amangan ko na, no napatag tinagsarasaritaan nyo kan boss. Kababain, no makasingaak. Ni Boss Crisante. At nakadipay laeng iti unag. Karuruar na lang. Saan mo ka diyan nakita? Dahil kayan. Nakadano nun ay tilugan nyo. Nagparta ka lang na. Ha? Oo, payayak na lawa. Dayon, angangam, tirong. Amang ano kayat mo ti sumra? Saanen, Rodea, mapan kamin. Oo, payayak na law ni Boss Crisante. Kaano pa yan nagpalinak amulang lang. Kapo kadagi dya imbaga ni Pitong ken ka. Imanaw ka matang. Sana na kahit ni Ama Pitong, Ama Panak iti balayda. No saan nagapo ka no, iti panagselos ni Crisante kanya. Saan abinili ni Crisante dagiti pasurot na. Amang paldo-paldo iti balayda. Nga mada ka pa lang dito eh. Saan lang imbaga pumanawag dito kalapaw? Saan nala siguro akayat ang mapanak iti balayda? Nang runa, asan na akayat, akadwaag ni Samara. Di sana napanunot ni Pitong. Mabaluin nga pagad ni Samara kini Crisante. Naitatisan ko ami palubos, ina. Wen, adala ta pamuspusan, Kumar. Nga misan mo kanayo na mabantayan ni Samara. Dahil nga ron. Isa pinanawak lata ni Ama Pitong. Mabalin ama utom ng tumot lang abidot dayta ngimbaga na kanya. Saan kayo kadiya nagsarita kini Samara? Saanin? Saan kami anay ka ni Tigundaway? Bayan pa lang aron ni Samara. Siya kunti makamukan kuana. Ti sa ganam. Ti mabalin nga ramida ni Herodias. Kanuan niya. Ti sumaruno apanggap ni Crisante. Naipatumpal kumatlaan. Kaslaawan iti panunot ni Crisante. Api manaw. Kalpasan anabangon ko iti panakatumpa na. Imepekto adagos. Saan anasiputan ni Tiro? Ti papanaw ni Crisante. Kamaudyanan na. Nagpaligyak matlangan. Babaan kin ni Crisante. Maungaw kayo amin at at tao iti daytoy alugar. Ni Ama Pito, masapul ang makasaritak. Ay, agpadan da Samara ken siya nakaturaw. Baliwam tulangan ti agpasya, Rodea. Mabalin ma, ada tayo langan ti agsarsarita, Mapitong. Kumusta kayo? Nasaya at mad. Uray kasano akinarigat ti biyag. Kaya't yung asawan, kalpasan na pan nakapalto-paltog ti balayo. Awan kayam, nabigbig yung kading dagiti lalaki anang butbutan kada kayo.
Saan ba'y nakita iday? Nagbutang kami arimwar. Awan ka di? Tinakakita ka dagiti kaarubayo iti napasama. Kaduan na kadakwada kat nakaturog idain. Saan na kayo kadi natulungan ni Kuma? Adayumat ngamin jay bangkag ngayan na. Saan yung kadi nga tapan? Adagiti pasurot ni Crisante, tinangbut-butang kada kayo. Ha? Ay, Amangan numaamuan ni Crisante, nagkuyog idida Kumar kan Samara. sika tinakaamuan ka din ni Crisantay? Rodea? Naturte ito'y alangay. Nagkaroon kang selos ni Crisante, Mapitong? Awan ti imbagbagak akasta. Nakakaskas daaw. Nagpigsak nutan. Talaga napigsakan, Crisante? Nayan latiw kun, tinad dumaabilag ko kan ka. Herodias, Awanan, ti makapadsukan ka. Uray paltugan ta ka. Kumtat ti bala iti bagin. anya? Tapno mapanagkagam, paltugan ka. Saan? Di mo ipaturong ti paltog kanya. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.